begu ko aɓe laamike duuɓi capantati fuuta wuuri e hoolaare ɓe wi'i debbo e jiyaɗo jinde honno jinde no fuuta nano e ñaamo hirnaange e furnaange hay e hunde o hulata ɗum holluno hiɓe ɗum no tawno ko wallitino ɓe waawi sinjude ɓe waawi yanyude tawi ɓe konngol gootol hiɗon tanɗini ɗum ɗon no welani en fii hannde ka tawata mo be ko himmi ɗum ko hoore mum ɓengure mum nden musidal mum ngal iwdi mum ndi o gandi ɗiɗo fuu hannde ha wiwgol waɗata ɗum ko Allah on wodani kono hino metti fii hannde yo waw ɗum anda golle mum ko ɗum waɗi hay si tawi hara ko ɓe wiyata ko ɗum ɗon ko réalisable kono nini c'est presque impossible e situation men gonɗo ko waɗi noon ara yaafo ɗon juuti piiji ɗin o gandi si hunde jiwdama ko hasi kon si tawi na wakkilare jande fewndurde ko jiwda kon ndi wawata dartade haqqille fuutankejo on ittandema ka lagina ɗumanna hakkille ittandema taw wiyen déjà ka darano fiyo fuuta lanjo haqqille fuutankojo on jiwda so ngi mawɓe men hay ɓaawo Bocar Biro warede mawɓe go immino dari ha ɓe haɓɓiti waɗata ɓe haɓɓiti ɓendordo ka maɓɓe wano ɗe gandi mi ƴette wonno ɗe gandi ɓe honno ɓe wiyata wali won Gomba Ceerno Ibrahima Dama e ko nanditi ɓe ɗo ɓaawo hay ka fuuta wiyete ɗumanne ko ɓe darino ɓe haɓɓiti wawata wadde sabu ko ɓe tinuno kon ko haqqille ɗen wonano piyeede wona ɓandu ndu ko ɗum waɗi si wono ɓen ɗo woɓɓe maɓɓe si portoɓe nanginoɓe ɓe alanoɓe warde ka leydi maɓɓe ɓe yaltinenoɓe fii ɓe naɓa ɓe leydi go ɗum no fuu aray no woodi ko ɗum waɗi ara yaafo ɗo min ɗum ɗo miɗo doyi gonɗinde wondema hande kadi en wawata en ala aalaji hewtinayi ɗi en ka waweten sincude ɗum ɗo hande kadi ko heddani en ko yeruɓe kafiduɗen ɓen yo en wawu enen kadi wakkilade no hettiren haqqe menkum e none joni honno no fewnduri noon saabu hande kadi fotti ngole nge woro hunde wotere raɓɓi ɗi moƴƴa metti fi kadi mi daro ɗum naara mi daro ɗum ara yaafi on jarama Cheikh Ibrahim kono on jarama maako mon on meɗon jillidirde piiji ɗi jillodira iɗo wiwde zerugol association zerugol juulirde modi ɗen mise ɗon fi Allah yaltege ɗen ɗon fi Allah yalte ɗen ɗon si o wi'i lan zerugol juulirde e ronku acce fi Allah o tay jippin hoore men ha ton on faltike ɗum kadi yaada e ko wona kon no gasara ko woni wadde ha ronke wawde zerude hay juulirde ma walla heɓuɗen difficulté e zerugol e juulirde ɗum kadi na fulɓe fuuta ɓe wona noddede fulɓe fuuta lesike laggi fuuta fo ronku zerugol juulirde Cheikh wiye e nokkel no poɗodira ɗo sikka nation haɗa e poɗodiral ko honɗum sariya waɗirte ko honɗum ñaaway ɓe waɗirte ko ɓa poɗodirte wota on joni lagine ka woni ɗo ñanden ni mi yiɗo ɗuma ɗo e yiɗum ɗo darsalami ɗo ka juulirde ferma mi mawɓe mi sikki ɓe ka réseau sociaux ɗo mi mi mawɓe no maka mi jenti ko ɓe wonno ko yewtude donc a fi Allah ɗum ɗon haray ɓaɓe ɗo gasara payo koye ari mi yildito moƴƴa hiɗo gandi min ɗo donc Cheikh mi landina ɗo no ara yaafo ɗo min mi wi aali poɗodiral ko nambara kono enen en ngala de poɗodirde enen en certain woni simi ƴetti mise to soke enen en certain woni goy no gasa no ara piiji go aray no gasara humpitaki ɗi kono bismina on gasa ɓay woɓɓe go kadi yetto yewtere ne ngara acce tumi landina jabango ngol on famay komin ko yewtude ɗiɗaɓel mum ngel e wiwgol ngol hande mawɓe ɓen koɓe sincirno leydi koɓe marno hujja sike ɓe marno koɓe ɓerde maɓɓe nde wullani hande duuɓi joni giba portoɓe ngari duuɓi 60 tawti duuɓi 70 innen tun joni 120 ma 130 ans ko hon pullo fuuta mara hujja ko sa piyama duuɓi 130 hiɗa piyede amara hujja amara motif amara objectif on faltike joni ɗa piya ɗa jatta duuɓi 130
ɗum noon kadi feƴƴen ɗon kadi on ɗuma sike ɗum noon ko ɗum ɗoni hujja men on hari ñanden ko hujja diina kono hikka ko hujja hettugol hoore mum indépendance iɗon andi hujja indépendance no tiiɗi ka fewndi ɗen ɗo no tiiɗani en par ce que joni diina kan na fi diina en piratande kadi fi diina hande no ɓe hujja e indépendance kadi on ɗum ko ɗum mislinti kadi mum nam mayi ok donc awa hande yo fuuta hettu hoore mum ko hujja e hoore meɗen ɓuri hujjaji luttuɗi ɗin fop ko fewti kon pullo fuuta mi sikki hande ni ko fewti en kon e nder aduna on fop ɓa hande ɗe wawde mo kala faalaɗo hunja ko ɓuran no hunjade faalaɗo jangude no jangude duɗe ɗen no libre donc goɗɗo ala darnande goɗɗo ka diina makko kono hande joni konko ɓisindir konko ɗon hollude ɗo joni pullo fuuta joni hujja ko honɗum waɗi ha fewn ɗo hiɗen mayi difficulté ko ka jillodirɗen ɗon e yimɓe bomɓe ɓen e yimɓe ɓe hulata ɓen Allah e yimɓe wara e ɓe yimɓe fiyo laamu hirsa e ɓe yimɓe wujo ƴiƴam on faltike e yino ɗo ko Alpha Condé nanga ɗo e yino ɗo bay ko ɓe yewno ɗon e bureau goɗɗo ɓe tawi ko ƴiƴam bani adama wona wujede nder ton on faltike donc ko ɓe ɗo yimɓe ɗon andi kadi ka Dumbuyaar ɗo goɗɗo go yaltono ɗon o hirsi woɓɓe wi yimɓe ma nayi ka nder baaru o wanno o publie no on vidéo mi sikki ɗon andi ɗum ɗon donc awa hande noon joni komi faala on hollude no baas woliro no ndaare hettugol hoore men hande e kontingo kadi duuɓi temedere ɓaawo ɗo ndaare si tawi forestier on o jaɓay ko jaɓuɗon kon sariya on duuɓi temedere yeeso ɗo ndaaron si sosojo on jaɓay sariya on ɗon andi o jaɓatamo ndaaro o maninka ko woni ɗo ɓe jaɓata sariya aduna ɗon andi mi raɓɓindino ɗo jaga ɓore accu miɗa yata kirni jama heɗitiɓe e hoore aƴande ma sa inni maninka jaɓata ɗum ɗon andi awa goɗɗo wata huuɓi mi jeejima fi Allah no gasi ko hollugol min mi raɓɓiɗina yewtere nde on faama e ɗo joni nde ɗo yewtere ɗon andi ɓa Lansana Conté ƴetti laamu ngu en 84 ɓe mooɓino ɓe waɗi échec maɓɓe o 85 ɓa Dadis Camara ƴetti laamu ngun 2008 o yi ko feƴƴi ɗon kon hiɗon andi ko no Dumbuya ni erreur du passé maninka ɓe yeeto ɗum hande so tawi on faamani erreur du passé maɓɓe ko erreur ji ɗiɗi ɓe waɗi première erreur on ko 85 ko ɓe jaɓi kon 84 secteur maayi e goɗɗo go ƴetti laamu ngu c'est bon s'il te plaît on va voir mi gayna ɗo deuxième erreur on ko 2008 joni noon ɓa Alpha Condé hewti nokkugo min ko mi nani ko kaddijo RPG o wi'i koɓe puusiri Alpha Condé waɗu troisiéme mandat ko par ce que ko tuuru sellu ɓe mara goto dartoɗo sellu sina Alpha Condé donc koye ndi leydi wona mi dariki wona fewɗo assalamu aleykum ok musidɓe ara hirne e jam nani mi salmini ɗo salmitama anno jama yirama salmini on ustad nalato bo ɓe nawne ɗemin jogi hari ɓe ɓaydike ley mi joni min kadi mi ƴawɗoɗen ko haala ɗiɗi tati mari nan ko lawol ko ɗum waɗi heɗi mi ƴaw salamu aleykum aleykum salam salmini on ko ok ha joni ɗen hoore nde yewtere ne joni min komi landoto tabu bas waɗa musidɓe ko ɗum janama ok vas-y ara ok komi landoto ɓe marɓe wonɓe ɓen partan fi ɗum ɗo yoɓe waɗu men hiya haala ɓutti na andi to possibilité ɗum ɗo si waɗay so tawi leydi ndi harani sonde huɓɓu mo kala lutta ko mum hara gere ɗen waɗi mo kala no dandude hoore muɗum ɓe lutta ko territoire muɗum no mappode hoore sena ɗum ɓe wawata iwde tan empire ji ɗin arta kadi e majji aduna ɗum wawata wonde donc haray ɓeeɗa wo linamen ɗo woɗay ɗum jilli e ɓeeto wana forestier jo a wawatamo wolande ɗo réseau ma on jama ok Johnny bas waɗi kinenti motion ma réseau ma kon
Jama, bon, il a le mi-temps. Maintenant, c'est un réseau mangarti. ɗon jentila Ok. Ah, do arti, oui. ok mi landito he ñala ko laawol donc min ni goto jaɓata ittede ko woni kon goɗɗo waɗamo ko woni kon hay hande ko ɗon ɗe wadde lidduɗo ko fortoɓe ngari waɗi en kon donc ɗum ɗon c'est impossible goɗɗo imposant ɗum kadi musidɓe men ɓe kawtuɓe ɓen ko leydi sina ɗum kadi hakkil jaɓa haray ko a yiɗa waɗede ko a watta ɗum goɗɗo sina ko guere on amen minde joni noon so goɗɗo no faala wuurugo e nder ɓuttu e liberté 30 ans de liberté entourage bon ɓayo ɗo miɗo habboto ha heɓa mikkuma réseau moƴƴa après so wartoya mi hiram mari justement Ibnu Ibrahim ɓe yewtiɗo yewtere ko holli siga o projet ɗo hiɗen no himmi hiɗon andi suudu ko ndu laba wo ko ndu laba si ndu hoɗiraka ndu yirbay joni noon ko honɗum woni ɗuma état ɗuma koynten kon ɓayni mofte ko honɗum woni ko honɗum woni renta kon ɗowdi ma waado mofte ɗen ko état mo ɓen ko état on entrettanata ɓe ko état on e hollat ɗum c'est à dire ko jogoto fi maɓɓe ha tant que état maɓɓe on hino existe si état on hande ɗo joni ɗe yewtute ko honɗum yuɓɓidiri pullo e forestier ley to sina état la Guinée o si état la Guinée on ittama ni hande kadi c'est à dire koɓe yuɓɓidirnoɓe ko lanni ɗum winna noon joni par ce que hande état on si état on exista hande kadi wigol ɗo joni so yeehi ɗo joni hara l'état la Guinée on exista joni e yeehi une nouvelle configuration wigol ɗo pullo e forestier joni no doit huwodirde toujours non ko ɗum waɗi so tawi ɗe yewde ɗo joni mawɓe men ɓen fondu maɓɓe ɓe hawtitino ɓe gollino golla déjà ko ɗum ɓe wolde fi tarika yimɓe tarika leñol ma tarika inde mofte si debi toujours ɓe référé to ka tarika ka iwdi maɓɓe ɓe innayi ɓeɗo ko kafunoɓe golli gollal mawɓe kam pardon ko mawɓe maɓɓe kafuno golli gollal ila ɓe gollingal gollal ha joni hiɓe jokkodira ha ko ɓe hewndi ɗo ɓeɗo ko ɓoyuduɓe donc ɓeɗo no wawi famutirgol no faami hande ɗo joni so ɗo wonde yargol ni génération après génération hiɗe yiwde ka ɓeygure meɗen en tant que wigol enen jibinaɓe Fouta enen e jama Fouta on iɗo yiide no pottodirede tun ko ɗum mi yewtinanen ɗi civilisation ji innaɗi yani fof ma ɓe ɗi muti fof koni mutiri hina dey ko goɗɗum ko avec le temps puisque ɓe hande kadi e mala état protège ɗo ɓe yaha ɗon ha hande kadi mo be jokkora sengo mo be woɓɓe yara nano woɓɓe yara ñaama woɓɓe ƴawra woɓɓe jolda hande kadi mo be yaha hande kadi ɓen ɗon on si ɓe yewte fi maɓɓe ka taari ka ɓen jamanu kaariw hay o peuple ɗon existe no hande kadi noon o existe hande kadi joni noon onon o sunanaki yo taw onon en tant que peuple hiɗo wawi continue gol fodde aduna no woodi onon kadi hara onon kadi ɗo wawi existe gol kono ɗum wata wallugol ɗum noon ko so taw état so ngala état ɗum noon no annon poɗorta noon ko noon ɗoytorton doole moɗon ɗoytorta ko noon yosirton e nouvelle configuration ha hande kadi onon o muulon few on faami donc a ɗum noon hande no hemmi fiye yewtu fi muɗum yimɓe yewta ɓe inna ɓe ɗo joni ko ɗo ko en ala ɗum ɗo ko fewde ɗo taw ko yen tabintinu hunde wotere koko marɗen ɗo marsata kadi joni noon koyen ƴetto feere kadi fi goɗɗum ngo ko fim ɗo noon wonde yewte ɗo fi muɗum hina wigol ngol par ce que haray joni moyen jiɗi no waaliɗa koyen ƴettuɗi yahu ƴettenɗa moyen jiɗi ɗuman onon ɓe yewtede déjà innugol ɗo joni ko fokki waɗen combat joni pullo onon ko fi pullo laamu janggo pullo laamu he ndaare takko men ɗon Côte d'Ivoire ɗa ko ɓe adno combat maɓɓe ko fiyo julɗo laami keɓe ɗon hande Alassane Ouattara no ko pouvoir kono hande ɓe mari mapande mawde ko honno ɓe wawata ɓe heɓali systéme ko ɓeynta kon ko wawata permettugol ɓe tawata ɓe luttiday e muɗum on faami par ce que non seulement no fanɗi dans le temps tammoɓe jogiti omo heeɓi no fanɗi fiyoɓe wawa perpétuegol ti systéme maɓɓe on joni noon hiɓani si ɓe accitiɗo nawa sa ƴawi ha hewti ka hoore fello a murti ka yani kada jippike ha hewto e leydi a faami hara effort ko waɗɗa kon fof boni a faamude donc ɗum ɗon hande ko ɗo saya on ɗon tuma kala hay o innami mi représentant ko représente o mo faala habbagol ha sadi ko tako circonstance favorable e taw hara kadi ko soit ko aade makko ma julɗo ka noro henditi pouvoir o faami fi wata effort ji maɓɓe ɗin bonu joni noon fof kon waɗi ɗum ko par ce que yimɓe woni e configuration
ko sika ko configuration lagine woni kon a fami don non enen ko dum wonde yewtude yen hebu système yen arto e forme politique tawata ko éternellement système on way wonde stable ko dum wonde yewtude fi mudum. Ok. D'accord. Oh, okay. Haray ko ɓeytugol ɗum ka bahas ɗo ko juuri ɓeytande juuri ko fiyo ɗuɗo na fiyo welu no wowliri ni ko leydi ndin moƴƴinta peuple mayri on ko leydi ndin hiwata yimɓe mayri on ko leydi ndin fewjata ko si tawi leydi heɓike hooreɓe leydi heɓike ko ɓen fewjata ko honno tuma remete ko honno remirte ko honno naako dankorte ko honno piiji ɗi fof dankorte ko honno ne'ayɓe ɓen exemple hande joni laggine so yi hande laggine no weela ko par ce que sa remay ma howa jamais a yi'ay Europe fop annon fop sa remay a howata sina laggine ma ɗo ma howa fiyon ɗum joytiɓe daabeji ɗe sariya ala joytiɗo ne'owo ko kanko dankoto ko ne'ata kon exemple o accita remay ɓen ɓe rema cela veut dire sa faala remude hollade ko on howirta hollande donc hiɗe may difficulté fiyon ɗum état on Conakry ma état portoɓe par ce que min ko portoɓe ha hande jogiti en ha hande ko portoɓe jogiti en ko ɓe halfi laamu ngun ɓeeɗa ko ɗum waɗi ha hande ɓe famotire maɓɓe so yiiɗo hande hiɓe yiɗude Mali ma Burkina ma ɗuman ni kono o yiɗo mbuyaɗo kanko ha hande portoɓe wonnali bo goɗɗum ko par ce que ko programme ɓe halfinnoɓe on ko on ɓe jogiti donc lag e wawata sike duuɓi temedere capantati e yii ko laaɓi minnuma nation ko woni nation ko immande wotere cela veut dire hara si goɗɗum tappi goɗɗo maali e mbere no wawa Moussa la mi won ɗo mamu hande e yii ko yimɓe no warede ka axe nana oya en yi damaru o warno ɗon o wi si militaire ɓe yahay ka axe par ce que ɓaako tun ko dammi ma ko nayi ɓe woni yewde ɓe nangodiroya koɓe yaadu e arme par ce que ko rebel woni nder to e yiɓe yimɓe e yi Alpha Condé ko wowli kon lanɗo leydi hakkude ko leydi noon wona leydi noon ko doole noon ko portojo tuwama arde wiyama leñi lagine ɗin ko leñi tati leñi lanɗo hara ko kanko laamima ko gikku laamateri porto noon joni noon e yiiɗo hande jannguɓe men ɓen ɓe susta wolde gonga ɓe hulɓinama ha ɓe huuli ɓe ka diina ɓe susta wolde gonga e kadi yimɓe woni ɓen inude ɗo administration laggine on yimɓe fulɓe ɓe no tawa administration laggine on ko hella 200 000 fonctionnaires se ƴetti 200 000 fonctionnaires e hella 15 millions à 20 millions de personnes ɗum yona hay 0,5%. donc fulɓe beru tawtuɓen ɗo laamu ɓe timma hay 0,001% de peul donc ɓe wona représentant de peul ɓe wona représentant yimɓe Fuuta ɓe wona ko ɗum noon jama men on no layi hella ngosengo ɗo wigol e ka Sékou Touré Yacine Diallo no ɗo Yacine Diallo ko honno représenté Fuuta ko Fuuta mandatimo ko honno kadi o wawno change Fuuta ma ko honno wata par ce que on ɗon ko ɗum minata le capitalisme peul a tué la nation peul cela veut dire l'individualisme intérêt personnel joni noon e wawata joni sa hande kokona wolede ɗo ko pratique noon hande sosoɓe no faala hettude hoore mungoy andi hande joni se wi sosoɓe ɓe hetta e buke e on min ɗon sey joni a heeɓi on projet ayni joni simandu e forestier ɓen ayni kankan sigi saggonto ɓe weltoto goy par ce que ɓe andi ko Fuuta woni wowo mara richesse naturel wonɗo wona ɗo en exploitation hande ni on projet wallahi hara ko démocratie wonno laggine hara ko démocratie de hara ko sariyaji winda ɗi jaabete mi windi ɗo mi waɗi ɗo mi windi ɗumaji manifesta men gon ɗo min créé parti politique hakkunde Allah men laamotono laggine hara ko gonga kan par ce que fewɗo ni pullo a yata hande inna pullo min faala artirde jonnitude ma e hoorema ko porto ɓen jogitinoma o wi o wakkilaki mi sa yata yida e forestier jo wiya jonnitemo hoorema ko giba mama soro makko manta soro makko piyano wara o ronka jonnitede hoore makko o ronka salade donc yimɓe ɓe ko duwana arde en continue e o système ɗo wiye hiɗen faala laamu bahas hooli hande joni si sellulami no 2010 ko 2020 manda makko walla nayno si ɓe accuɗo si ɓe wannanmo coup d'état est ce que o faltiki joni noon haɗa gollidude e yimɓe hara o gollal laggine ko golli ko fof ko ɓe ƴettata ɗum noon ɓe yaaɓa yino konte ɓawo laami ke o siggiri o waɗi goudron ɓe jasi goudron o ɓe yiɗi naamo maɓɓe on e yi Alpha Condé ɗo ala ko waɗa laggine kono fayda fus memminaki
awa ko ɗum ɗo woni ko hino probléme men on joni noon ko o probléme jottole dal min no portoɓe ɓen tigiri ɓe woni d'accord ko kamɓe waɗi o probléme ko kamɓe taƴiti Afrique no ɓe taƴitiri wo ko kamɓe waɗi ɗum ɗon fewndo ɗo ni hande koko wiyete indépendance wona indépendance joni leydi créandi 50 ans 60 ans 70 ans ko honno ndi wawata heɓude doole ko honno ndi wawata heɓude yimɓe nanodirɓe faamodirɓe e leydi enen créano ndi waɗi duuɓi 500 ka 500 e capanɗe jeeɗɗi gerdi ko honno ɓurata ko ɗum waɗi lagide hande ɓeyano woni ɓeyano mari faamu maɓɓe e laamu e hulugol Allah maɓɓe e norme ji maɓɓe kamɓe wargol goɗɗo na probléme ene wargol goɗɗo ko probléme ko ɗo wonɗen ɗo hande sa tawi hande kam ɓisiɗen ɗon ko jamais ko acciten fi laamu ngun few ɓe ɓuttinana en acciden ɓe Conakry acciden ɓe richesse ji laggine ɗi ɗum kadi ara e ɓuttini faala ɓeye waɗi ɗum ɗo waɗe non awa ko suwa ɗiɗi marɗe ko acciden ɓe laamu ngu ɓe ronka en bonnande ɓe ronka en piide bandi noon yaha ka laamu ɓe hippoma ka port ka aéroport ka commerce ma ɓe ara ɓe hippoma wakkiloɗen ɗum noon ɗen doole ɗon tettoɗen fi laamu ngun maɗum o memminoɗen fi laamu ɓe wara en no kasa ronkengu hendade mo kasa hendo e ɗen kay ɓe jattango kadi donc hare ko situation wonni mi dari ke wona fewno ɗo la marimission. J'ai l'impression que Imbebe Wonde confondait Pigidi. Moi je kono be welditori kambe ala mo ngi juude mabbe kono be welditori ambe ari coloniser ko doli no Afrique fo non laisse-moi finir agayni ali de je t'ai pas interrompu landiki apo non ko landal wonda landa dem taji tout ça landiki ko yimbe jabo mi gayna laisse-moi finir après vous allez pouvoir rebondir voilà ko libu ko moi je pense asonki goyi ni nato ngomi woni voilà ko woni jettide pi jidi nabiraton. Moi je pense bien do en yewtu do taw maynu golete hore men on tanu kateta no ara no a moy siko be dole be mari be buri ngene kade ndabay no den dole ara yo tali do moi je pense bien les gens confondent. Et deuxièmement kadi laisse-moi finir bas je t'ai pas interrompu. Voilà. Voilà. Et deuxièmement kadi fi affaire mina fi affaire parti ngo monialude. Na fi affaire parti ngo monial de do. Non, ko exemple parce que da fala yo lagi de continue. Non ari créer parti ya jata la mo. Non créer parti ma. Mais non ma ya créer parti ma. Tu parles que avant tu parles que à ton nom. Tu parles pas au nom de tous les peuples, au nom de tout foot jalon. Ça c'est deuxièmement. Et troisièmement kadi. Voilà. Et troisièmement kadi. On a qu'on allait de faire Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, si mon frère s'il avait la volonté d'organiser une élection libre, transparente, parce qu'elle n'a pas la volonté de laisser le pouvoir. Non, laisse-moi finir, Bahash. On allait de 10 minutes. God t'interrompt pas. Voilà, si tu as des suggestions à faire après, ou bien une motion à faire, tu peux le faire. Oh, laissez-moi aller au bout de mes idées. Donc voilà, donc si tu as vu quand on a rio confiti la mungu, o adirino adirano la jine wairino. Afami kala fala do lamu. Oya o motina dole makoda ngaro jatangu. C'est clair. Voilà. Donc darogol do inna do je sais pas quoi ni kala fala do de parti politique. Ma inna duma en wadai en quelque sorte no etira ori. Il peut le faire, il est libre de le faire. Après les forces on va mesurer les forces. S'il est capable ou pas. Voilà. Mimi Diabo, on a dit justement que non, wodi fala ka andi c'est une question ko civilisation et barbarie. No wodi fala be togol ka barbarie, be wona ka barbarie, ils vivent comme des barbares, afami. No wodi fala be vivent de tata ko ils vivent dans un monde civilisé. Hara ko lady ko tadi ko lamu dumaningu civilisation lami be ko saria ji ko le saria lamu go woni yimbe la mabbe ko le saria be woni même Fouta Jalon il y avait de la barbarie non jona wi mi terti ke manari ko palima parce que tu m'as interrompu parce que akali mi gaina mais tu gaini de wi da gaini wali to be makati de la midaba parce que tu m'as refusé de m'écouter.
pas t'écouter. Voilà. Tu refuses de m'écouter quand on a l'air de 10 minutes. Voilà, il refuse de m'écouter. S'il ne m'écoute pas, moi je peux pas avoir le courage de l'écouter. Vas-y, c'est simple. Vas-y. Et puis les comme j'ai l'impression que quand il y a d'accord et bâchonal de il y a une contradiction. À chaque fois sur l'aide de fille pour l'onalité. Mais nous les peuples. Et parce qu'on a dit qu'on sait autre chose. J'ai dit, non, quand nous voulons du tourner by de marteau, quand nous voulons du tourner en foot à Yann. On pouvait le faire, on pouvait combattre. Si Baye Marie en dole, on allait laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Quand nous Johnny don't Jody lay de Porto do. You know, a pay. You don't jab, you don't know, you don't wound. Pour être en fait en quelque sorte cohérent dans ce que vous faites. Civilisation du Mabedin. Vous acceptez cela et dans le vote comme on parti politique on campagne sensibilisation diamant on catering fipi du mars. Là vous n'êtes pas prêt. Moi je vais me limiter là après je vais Barino attimado modi pasno attimado e honno minata entourage mi voilà justement ko do landi ko Alpha Isaga bon justement ko do cadre malheureusement cadre Iwra Benka meden c'est-à-dire mariculture générale très limitée ko do wasi mo pose les questions ji parce que ça ndari fewno on tuma porto ben alla okuno be fere tata ina enen tun yan be yani e mudum adna lutu adna alla on fo be wawno hebude fere be yani e mabbe be yanno be ka Afrique fop tawo woni ka nord ila ka nord ha ka sud be yanno e mabbe asiatique be shirki au puissance de chinoise do be yanno e mabbe modi leyde tata ko benta kon dumaje den fo ko tata ko hina monde occidental on fo be yanno e mudum si wona hara ko riche bento en famille joni non ko dum ko benta ko occupation étrangère ko invasion étrangère dum don on condition on porto ben ko be ari be woni quelques décennies na siècle be woni puisque c'est jetti wana en futa donc 96 doni ne be wadi be yani be wadi be walli tiki atudo be yani e mabbe be yani e futa be signi be signi protectorat men on février 1897 e ha joni don taw hari ko protectorat wonden don ha 1912 inen joni fayda e nadde ko e nder colonisation mabbe wo ila 1912 1958 dum timma jetti ko est-ce que na 40 ans non ko 40 ans inen 40 ans d'occupation joni non enen hide wakili fi 40 ans d'occupation sacrifice je ne sais pas de siècles ou de milliers d'années d'efforts ko tata e wawi accomplir en tant que peuple ko no fala de wadde ko du wadno den joni wobbe landotobe ben do hande o fi hondum si tay woni di débatji do no wolede o ngandi bay feno Afrique porto ben yahayno hari andama en 45 en 42 ans ko porto be futno pirude tay wodi élite be andube hande kal système colonial o wawata fonctionnugol ko dum wadi wobbe mabbe participer affaire deuxième guerre mondiale on woni ko wobbe tawti ka tirailleurs sénégalais be mani ton en 1940 c'était même un accord voilà justement joni non hande do no wodi kadi e be alla miji be am kambe ka fondo mabbe hibe suti la Guinée ma pays Afrique buyi dubi sappo bawodo atawai halay wodaka joni non ha serezi mara menen ke men wawa yewto nanu hibe gasi joni hibe ka fondo mabbe yo taw wata be yahube juhe andi seko ya sermoni bo wendo no seko touré wari nation la Guinée on manda siko lasana konte lotimo Alpha Condé dumannimo e hono wadi kasangyo makko dumbu ya kangari watti on fami jonno fondo ko survie won sursis won den kali ko période de sursis won den boyno andi dum do o ko wando hande kadi ko benta ko rupture de confiance totale wadi hakkunde les équilibres de la nation joni ko hondo to ma ko ta ko explosion o wadata wodi wobbe non indube kambe bay hara e marno nation de explosion o wada hara kambe ka déjà be bili fi artugol ko nation mabbe on fami donc ko do wasi taydi débat ji do no yewtede
donc wonande manon e fi ko amma enen si yeltidoy hakkundeji meɗen ko honno lamorte ɗum ɗon taw on débat ɗan taw posaki mais hiɗen andi si tawi woni hakkundeji meɗen hiɗen mari faamundeji ko tawata ɗe wotno hakkundeji meɗen ko wawata e wawu joɗɗi ñiɓɓingo laamu hakkundeji meɗen ngu ñiiɓa. Ok. Johnny, mot de passe. Ok, Johnny la 1 minute, ma 2 minutes. La yurade on ɗo ko jejenti ke o moƴƴa. Nakirɗi hakkunde Allah nakirɗi kona ko wolede. Min komi falete o landade taw est ce que on woli taw probléme on tigi tigi taw ko honto woni taw avant que on wolde fi ɗum non parce que e nder ko honto fuuta taw woni e nder territoire laggine on fu ko honto taw fuuta woni parce que ɗum ko miiji ɗon ha memminden ɗum ko enna déjà on tawa haray ko ene e goɗɗum ngo kadi woni pirdude mum haray na ha ɗum ko fi ko memminden ɗo fuuta ko woni ɗon koko hakkunde laggine woni en ala port en ala nokku ko matire wata e natirande a watale gollude hiɗa wadde gere inna a waway martata on taw ida wawi yewtude men limite ji fuuta ɗi annduɗa ɗi ngam fiya faamu ko fuuta mo dawde ba hase tum abbo tum abde andi to mi danda gorma accanke tum no awatala wiide oya entourage pardon accu kalmana en ba ha soɗo oɗo de goɗɗo yewto kanko wola e nder ton o jaɓata goɗɗo wola en plus o ƴetti wolgo kado juutinay ha non laissez non fewno ba ha so wolata jawlanna ko ƴetti e nde Problème ma ko te ton Donne pose question. ko be non ɓurɓe marde ɓen dole walla takuɓe ɓe nderga ton bonno hoɓɓe ɓen walla ɓe ɗuɗa ɓen yewtugo nderga doolaɓe yafe ko on ɗon o miijite moƴƴa fuuta ko yaagi wo ko yaagi fuuta no entoura siko Sénégal hiɗen andi olof ɓe ɓen ko honno ɓe ko honno ɓe ko position honɗum ɓe onane en watale wiide e memminay ga e fe yimɓe maɓɓe ɓen wawen heɓude opportunité ko maɓɓe to fiɓe no wallitoro e ma fi no heɓiren no addiren goɗɗum Mali kadi woniri noon kadi Tarolon kadi woniri noon Liberia woniri noon ko on ɗen ɗon siko bas Guinée wonno ɗen haray ko Conakry hiɗe mari port ko eɓɓuno ɗen kon wawno resisude mi lan wawno wiide dans 5 ans 10 ans resisay kono ko wonɗen ɗa situation on ɗon e memminay goyi kono se memmini ala fin ko enen e heege e sonja ko ɗum sakkitorto ɗen parce que hande fuuta en ala ko wiyeten se memmini ɗon no woodi ko ñaamen no woodi objectif ko no combattiren ɗum ɗon no woodi ko honto heɓeten ko dartoroɗen kon hande kay parce que en wata wiide ko dartoroɗen kon fo e naade nde wotere wata marsude ɗum ko grand probléme noon si ɗum imagine taw ko territoire men on koye honɗum taw o ɓisi ko ɗum woni probléme on na problème fi hettugon hoore mum so tawi hare joni koko seɗa o ikkorno ɗen ko andurɗen hiɗe mari cangon hiɗe wawi addude ñameteji men en fop kene woni le plus grand commerçant en Guinée hiɗe wawno resisude kono hihi problème on ɗo no andi sino majjan accanke ton sino majjanma innuno majjanma landoɗa yimɓe ɓen ɓe yettoma kono wonirta possible position on ɗo plus important heɓen faalaɗo laamu are na on ɗo ɗaɓɓude muyba are ko fokkutuɗo yaada ƴetta laamu are na on ɗo ɗaɓɓude muyba siko muyba e yiɗede sellu yiɗama kono sellu laamu on faami tawi hare ko ɗo laamu andi sutanogol laamu e ɗaɓɓo muyba na goto min komi yi ko le plus important ndaren na wiyo no jangi maɗum no joki diplôme ji maɗum no waɗi politicien ɗum fof no wawi arde kono sina fokkitanɗo laamu o wata ngu memude ko marɗon objectif heɓen mo anduɗen on ɗon ko laamu ngun suttani si yimɓe ɓen tawtamo kanko mo andi ko laamu ngo yani ndaron ko eɓɓuɗen kon si martata
kono ɗum ko miiji ɗon ɗo wallahi billahi ɗum ha e duuɓi temeɗɗe ɗiɗi ɗum wata marsude ara e nder duuɓi temeɗɗe ɗiɗi mi analyse to moƴƴa ndaron Marseille marsata na ɗo wonde yewtude fewdo ɗo an a jonnu point de vue ma on na Marseille ino an ko ɗum ɗo ni wala acce min kay mi ɗumanno seeɗa bon min ko ɓeɗo komi faami e yewtereji ɗi yewɗon ɗo ɗi fi miijagol par ce que na ko miijagol ngol taw na o yewti wolde wiigol haray waway si Fuuta waway hettude hoore mum ɗum ko impossible ɗum no wawa walagol hoyɗa faami Fuuta Jallo wawata hettugol hoore mum fi waɗangol hoore mum comme état d' abord no ko addata seedeji mum ɗi marɓe jawdi ɓen e nder fulɓe Fuuta ɓen 90% e marɓe ɓen fop ko ɓaawɓe ɗaɓɓi jawdi wona e nder Fuuta hay e goto e maɓɓe ɗaɓɓali jawdi ha heɓindi mari ndin tawaɓe e patron ɓe ɓen hara ko Fuuta o jooɗi ko ɗon o ɗaɓɓindi ala ɗiɗi Fuuta ɓe ala port si tawi woni kadi ɓe geri ha ɓe hetti hoore maɓɓe ɓe ala fus ko ɓe wurnira peuple ɓe ala gouvernement ɓe ala fus ko golla sina golli ko stata ko commerçant ɓe ɓe yanoyta e hoore mum e karemuruji ɓe dépensa yimɓe ɓen le fus ala ko golle ton ala fus ko golle jawdi heɓo ko dépensa armée hon e goɗɗum gota ɗum ko premier ɗiɗi fulɓe wonɓe ɓen ton fop ɓurɓe ɓen hay e goto ɗaɓɓa jawdi Fuuta ton ɗum non fof nande ko soit ko kankan ɓe wontiri ko Conakry ɓe wontiri ko géré kore e leyɗe ɓawoje go ɓe yata ɓe ɗaɓɓoya jawdi ɗe ɓe mari ɗen ko ɓoni kon addude kon Fuuta ɓe gollira patron ɓe ɓen fof ɗiɗi on kala jannguɗo ɗo ha muuti seeɗani no immade yaha Europe ɓeyditira ton gandal luttira ton e windo livre ji yenna leydi ndi winda livre ji aybina arata kañum tigi ko tere ndara ko honno wallitorta yimɓe ɓe si tawi oti ko ɗo woni si oti jangiɗo ha o gayni imo darde Orange Money agence de transfert yimɓe naɓugol Europe ɗo naɓugol nokkugo o jooɗo e ɗum jamais himo ƴetta dossier ji makko ɗi naɓaɗi ka gouvernement fiyo ɓe ƴettumo si yeɓe ƴettimo ka gouvernement tawi koyo haylo ka laawi ma ɓe jonnimo ɗo ko tatana bureau direct ɓe jonnimo climatisé o jaɓata mo yaade ƴetta boutique o ya jooɗo yo Madina salaire makko on si ari tawi ko 2 millions 500 mo préféré o ƴetta 1 million o jonna goɗɗo hendo kanko 1 million 500 o luttita Madina sakko fendo mo ko noon ɓe jooɗori wonɗen golde goto ala jaɓugol littugol mo kala no miiji koyo directement koye sotu si gayni école koye sotu wona direct député walla ministre wonna wona président hara iwtirali ley ala chef de quartier ala fus ala gouverneur goto e meɗen occupaki e ɗiɗo piiji ko honno goɗɗo wata littirgol fi yaru hinnugol hetta e leydi mo waɗandi état c'est impossible c'est pourquoi koko littumo selludal en waɗi ɗo sonja ko sonjiɗo kon fop ko population o mari ɓaawo makko sabu yiɗede makko e ngari makko e ɗuma o yimɓe ɓen iwtiri ɓaawo makko jokkimo kono tawi nokku wala sabu ka gouvernement hay e nokku ko noon waɗi lorsque mo wonno ministre o wonano sabu yimɓe buynati ka nder gouvernement wonno ton ko tata hande ɓe waway mo wallitade nder ton heɓanoki o yalti e débat on ok non sendi tourne wolde donc awa c'est pas parce que ok awa hande ka wonden ɗo ta goto miijo wawa ƴettugol Fuuta watta mo état ɗum wawata marsugol en ala ɗin piiji ko waɗirte leydi men ndi état jawle ko joni me landoma ɗon hime mari droit miijagol ɗum kame mara droit miijagol ɗum noon ko neɗɗo kala faala miijoto ko faala voilà ko feewno inata goɗɗo droit ko réalise kono ko ɗum pour le Fuuta ene tan bonnugol kure mum e kaaje andi si neɗɗo a woni yewtowo duuɓi temedere capantati ɗe yurme jento e nder duuɓi temedere capantati ɗi duuɓi temedere capantati on no giba Fuuta bonna bi Fuuta bonna giba laamateri alsalamako men ngum bonna ko on ɗum heɓuɗen toon kuluja ko on ɗum heɓuɗen toon goɗɗum ko on ɗum heɓuɗen toon ko peeji bus en heeɓi sifa honɗum ko gonɗa holde ɗo ni a holli fulɓe ɓe yeɓe ɗaɓɓoye jawdi nokkugo no ente sa heeɓi leydi antigi a wi toon nana e laggine ɗon ɓe ɗaɓɓiɗi ko Libéria ma sallo ma anana lo Libéria anana allanɗo wala Libéria anala wala sallo noon min kadi mi jaɓanamaɗi dey mi wi ko kankandi ɓen heɓuɓe jawdi ɗon fof no gasa si heeɓi jawdi laggi no gasa mi tañƴini ko ɗo konno ko omo ɓeynata jeyɗo ɗuma on ko Sonko gonno ɓeynatamo Sonko
luttu ben fo ko Liberia e sallo hebi jawdi voilà na la ngebe na jawdi o andi musidɗo ko ɗum noon andi Alpha Amadou Kourou ko gegedu wonno wonno ko ɗon wonno yeede ko ɗon yetta sallo nge Liberia ɓe gollirayno ko Liberia simi andamo walla ko ta ino andimo andi mere kasibe ngandamo ko fos perbe ben woni don ni yawgol masjidi salam ka julirde on gendarmerie wada do ko permanence ko don won o kanko darni don ko don wonno golde ala jusmani salluwa ka gaaro voiture ko don woni ko don boutique makko don boutikaji makko ni wonno na hay ka woddi ka boutikaji don tigo gollata wadi fore ko buri disa on watala manipul gol ok évolue mi landi ko on wadi jegedu ko fionu jegedu wonan jegedu ko fionu jegedu wonan no centre commercial sila wayla eta hay ko yimbe risbe hari ko forest hari ben balebe wonno be non ko marbe jawle hari ko wonno jegedu yetilan ko wadi jegedu ko parce que ko frontière ado afamude dum ko lumbirgal ina do afamude dum frère on di farana o heba jawdi am an wade farana o mam lumbirgal dira don donc daka pode mi fala tun jabagolo mushito do ko yewti ko au fait ko dum no wadi stayde yewtude do mo be ko ber famu mo ngoy yewtata mawɓe men ɓe fewno maɓɓe puisque o inni fus ala Fouta puisque ko ɗum enen fof woltendo goɗɗo ganda mo landike on ɗo ko honɗum woni Fouta wonande ressource a wawata andugol ko honɗum woni nder ton hara lotti tun hande ko tawi kon hiɗe mari canɗi hiɗe mari ɗen bowe ko marɗen ɗon ɗum to ko ngaalu wawa ngo joɗɗinde ɗe état e leydi so tawi woni yimɓe joggitiɓe état on no mari ngal pinal fi alɗingol yimɓe maɓɓe ɓen da famude hande wawgol tun organise gol Japon ɓe ala ngalu fus kay hoore leydi maɓɓe ɗon ngalu fus ala kalli maɓɓe ɗon famude kono ɓay tun ko yimɓe gaynayɓe halfina leydi ndin hiɓe alɗi leydi maɓɓe landiɓe si Suisse no mari port no voilà no acci tun andi siɓe yewtude des fois mi jentotoɓe mi felataɓe puisque komo be koyta ko si tumbama e mbattu mo be ko ber famu mo on yewtata on faami donc haari ɗon kadi wigol ngol yimɓe ɓe jooɗaki toon justement ko ɗo systéme arɗo ɗo ko lancimɓe men ɓen ɗotom Afrique de l'Ouest mimi waɗi on défi ɗon aron fenno lan kadi la région la plus dense ko portoɓen arno kamen Afrique de l'Ouest har ko Fouta la région la plus dense ko ɗo gandi koyente dense c'est à dire ko enen ka meɗen ɓurano ko hoɗa ko cukki minna la plus peuplée de ko la plus dense hari yimɓe ɓen no heewi kamen ton no sukki ko yimɓe ɓen koɗi ko par ce que honno waɗi siɓe waɗi ɗon ko ɓay hari harande ɓuttuno nokkure nden famude ko ɗum ɗon noon ɓay lancama hande kadi yimɓe ɓen cd mum baskoto ɗo fof ko enen ferti ko ɗum ɗon noon woni ko lancama kamen si baskoto ferta baskoto fof pay ko borure ko ɗum ɗon noon au fait on andi ɓe yewtay ɗo wasi tawi woni o faami donc ɗum noon hari ko no wonirɗen joni noon portoɓen ko arno kamɓe tigi ɓe yewti harɗen tawa les pleins de peuple les plus ko ɓen tako les peuples les plus sédentaires ko ɗum ɓennayno ko à l'époque ɓennalo Fula n'aime pas quitter ces montagnes c'est à dire moɓe ɓe yiyata yiɗa iwgol toon puisque hari koɓe maporno kon fewno maɓɓe on tuma hari e maruno a faami joni noon komɓe wallunoɓe ɗum ɗon heeɓi ko inneten kon hari ɗe gandi Fouta e marno ko ɓen takon diina e dawla ko dawla on hande dina men kan lutti ton goy hiɗe jokki diina ko dawla woni ngala ko on dawla ko liɓa kon ko ɗum lanci en joni noon goɗɗo ko ɗumene ko moni yewtude ko en heɓu heɗe dawla sen heeɓi dawla hande konko wonɗo yimɓe ɗo doggi yahay fattoyi Angola fattoyi Libéria min ata yimɓe yaltata hay français ɓe ma amérique men o yaltude kama ɓe ɗumanni kono ko goto ɗiɗo yaltoyta yaha e kadi hara kadi ko yaltintaɓe ko ina siga koko wonde yaltude hara na yawgol fuɗɗoyo e ba ko yaltintaɓe ko ɓeydoygol gandano momme ɓe yaltirayno noon ma ko yaltigol par ce que hara no woodi ko tambi e no wande si yeehi toon ɓeydi c'est à dire investi si ɓeydo heɓay goɗɗum kono na yawgol c'est à dire ko ɓen ta kon hara ko yawgol lettoyo ha maya toon tawata ko fi ɓay hara ala hunde ka muɗum na famude
donc ko ɗum wonde yewtude ɗo fi muɗum ko ɗum woni an andi andene pour fuuta ko joni en ala ko ɓen takon en anda en ala portoɓe en takon en perdi ɗum ɗon en ala ko ɓen takon sens de l'état hari mawɓe no marno ko sens de ko marno kon sens de l'état parce que kala ko ɓe yawno hay ko yiɗen ɗo ko ɗum waɗi sayɗe yiɗi waɗgo ɓe nayi yiɗi waɗgol mojoboy ko ɗum woni parce que ko mojobum kum wawata ko fi ko yon heɓu ko wawa on ardagol harɗe mbarno ɗum ɗon joni noon ko ɗum woni enen tigi en faalaka hay mo okki en etta no woodi woɓɓe men inani non men faala wuurde wa mummunteji ɗin hala goto gata men ala hunde ko encadré men komin jawra men jolda ko sifa ɓe on ɓeynnugol lo c'est impossible ɓe hay hokkade guita ɓe nanoɓe wakkilade ko ɗum noon woni yewtude ko probléme on en perdi on notion ɗon on ala sens de l'état ɓe anda woni avantage on heɓu dawla leñol ko kum fandi o ko kum fandi si kum mari dawla haray ko ɗon motion gokkum hollugol en laamu no wawi risinde population maɓɓe no wawi kadi wasinde laggine en 96 ma 2000 tawi $100 ko 200,000 francs guine an sakum maaro ko 25,000 ma 22,000 ma 20,000 ha hande kun sakum maaro au Sénégal ka inflation waɗal ɗon ko 30,000 ko woni Sénégal ka Gambi lekal Gambi kam ɗon anni mbuuɗi Gambiji no fuuɗi ɓuri mbuuɗi Sénégal ɗi mbuuɗi no foɗi ɓuri français fa leggine ɗon iwɗen saku maro a 25,000 yewɗen a 400,000 donc hande kadi anda on 375,000 ɗon fop ko inflation ko laamu ngun créé ɗum ɗon ɓe wawali joytagol mbuuɗi men ɗi donc ɓe wasini yimɓe maɓɓe ɓen sa yi hande dakapore abbimi jonna exemple goto o Tidiane Koytajo o ɓe alata ɗo o wonɗo e waɗugol or fewndo lagine avant Mamadi Doumbouya lamade hari goɗɗo no andi fiyo hari goɗɗo anda fiyo ka en moins de 5 ans il est devenu multimillionnaire parce que kanko e laamu ngu woni KPC o ƴettu KPC joni oɗa goyta KPC fof no woɗɗi oɗo ko exemple récent avant Mamadi Doumbouya hari e goɗɗo anda Tidiane Koyta abbalallah andimo o ukkodirano ɗo probléme ji hari ko opérateur jo seeɗa mo wonno ka or la andi l'été dans l'or ko kanko wonno on nantude inde o inna o ila o égorgé mi anda 200 vas on ɗon ko mawɗo na kanko ko mawɗo jo haaluno ɗum ɗo no kasa ko ba makko on Tidiane Koytajo ɗo il est dans l'or c'est vrai mais hari ko tosokum voilà ka Mamadi Doumbouya laamino ɗo ɓe ƴetti business banque centrale on ɓe jonnimo voilà ina ande il est devenu multimillionnaire man kadi KPC ko ɓadadi se laamike tawi ko KPC na hari ko boîte de nuit jogino boulevard select ko ɓadadi se laamike o créé société makon hande c'est l'un des hommes les plus hande lagina tawi sukaɓe manikaɓe no mari ɓuuɗi sukaɓe fulɓe ɓe non may Mamadou Silla kadi konte kadi ko fonte laamike o ƴetti mbuɗɗi ngo jonni Silla mais celui nous golungo avant porto be garde kam waleykum salam joni jonnen ɓeɗo kadi bari mi waɗi ɗo lerɗiɗi meɗen heɗiti on kono on hokkali men hay laawol no men hiwrora on no ko ɗon duwa hiwrade ɗon duwa landagol hakke mon on nani haray ko ɗum ɗon men tori o nam ɗon heɗa darane hakke haray voilà haray tigi on wonti ila neeɓiɗo oustaz Ɓuriya en fof heɗitike ɗo moko baɓe buy tawti onon ɓe yiiɗo ɓe yii ka plateforme ɗo kadi vraiment yewtereji buykel ɗuɗi waɗi donc kono haray min ko hakkille an ɗen ɓuri e faalede enen fulɓe ɓe yo en heɓu ko en hettu ko hanani en kon ka leydi men ko honɗum woni ɗum teddungal men ngal ndimankaku men on hara ka pullo yahiri wo tigi on e nder leydi men ndin hara imo teddi fanni o bonna donc haray min ka hakkille an ko ɗum ɗon taho mi yii mi tawi no woni priorité en parce que nder leydi lagine ndin fayida sa wattani hakkil ka bureau ji a taway hay si tawi no woodi toon ɓe ɓurɗen marde gandal e faamu tawata toujours ko kamɓe woni yeeso men si tawi ko ka côté armée haray ɗen ɓuri ɓe gradade kono kamɓe dirisata en donc wano ka bureau ji kadi etc wano e poste ji ɗin fof e si hewti kadi wano bange ka jokkuɗen ɗon ka wiyete ko njula yaagal donc ɗum kadi fayida tigi on hara piiji ɗin no metti sifade
donc lando haray me lando ko ɗum waɗi ɗum ɗo onon ko ɗum woni sabu ha ɗum ɗo waɗi konko sifi ɗon ɗon ɗum ɗon on masibo mo min mi yaltinan wi'ay ɗon en ɗon on masibo mo yaltinan ɗon en ɗon ka julayagal ɓe bonni julayagal men ngal giba Alpha Condé ko projet no ɓe mari on jarama joni ko on ɗum waɗi ɗum ɗon onon min ka hakkille am par ce que neɗɗo be façon no comportoriɗa e leydi ma ndin wo e façon no teddinirɗa hoore ma wo ko noon jama on teddinirte a wattani ɗo joni hakkil hiɗa heɓa ɗo ɓiɗɗo tawata ko an jibinimo donc tawa caractère makko on prémétatama hay an mawɗo makko on yawagol mo à plus forte raison neɗɗo janano donc haray min tigi tigi on ko ɓuri hittude an taho onon folton ko enen fulɓe ɓe woni ko enen waɗi ha siɗe yawede ko enen waɗi ha siɗe wikkede siɗe jettede siɗe bonnanede nam kono ko ɗum woni faamu mon ko ɗum donc min selon faamu an on haray mi wi'ay si tawi goɗɗo ari bantike ma ka yiltorɗa o himo bantadema a jooɗike a muññike bantagol ma ngol accitata kono si on ti bantike ma an kadi a bantike mo hay si on ɓurdi doole ma hara hiɗa mari bette hay si tawi a mara doole hunduko wiugol min si a memilam mi hollete e ɗum ɗo donc haray wa tawa si tawi a woni deƴƴuɗo tun ɗum ɗon haray on ti waɗirte no faalira o ɗon giba 2010 heɓi ɗo heɓi 2020 ko darta kon ɗon hay ɗon suɗo yuno ɗum ko jayre wonno ka ɗum ari ko dartande de falanɗo en dartagol enen kadi i dartoɗen laamu ngu par ce que won ɗon na goɗɗo wonano dartede ko laamu ngu wonano dartede kadi ko laamu ngu woni en bonnude ka joni noon o 2010 heɓi 2020 ko darta ko onon iɗo miiji hari ɗum ko jayre men hari en ala dartade ko ɗum miiji ɗon onon ka onon ko miiji ɗon yiyande mon ndege ɗum hari ko dartande yeɗɗude donc min mi wi'ay jama on no darti kono hiɗe manquera stratégie wano honno joni ɗo ni wano e fee darta gongol ayay ɗo joni wano enen har hiɗe mawɓen no ka cuuɗi e sonnaɓen donc pay ko yalta fero kaaƴe donc hara ko hedditiɓe wiyata acce waɗe ni taɓe war on no rewi ɗo no rewtitiri ɗo donc si tawi no woni ko fop wonno jonnidirde juuɗe wa'aden gooto imme darte wa'atano ni kono ko pay koye men koye tu woni yaltude e ɓe ware donc wano kadi hikkaniɓe e yeeso ɓen mi anda si tawi woni hara ɓe wiyay woni wonɓe warde ɓen tigi tigi on ganda hay ko onno mi wowlirta ɗum ɗon koto joni mi jaɓano noon ari ko ɗum noon holli ko ɗum ɗo holli ko ɓa en jilli ha feƴƴiti e jiiɓitama ɗum no wayi wasi goɗɗo ayi tawima hiɗa moowi ɓe nguura duuɓi 100 o wari o piyon ɗon o saaki on mo kala mo yehi fattoyke ka wawi heɓorde onon ɗon on sembata aduna ko ɗum noon mene me wi'i konko faala ɗo yiyen darto ko piiji ɗiɗi koko ɗo wolde ɗo ko simple koyo gere naato e leydi ndi fop par ce que koko wiɗon ɗa ko sellu wonno ko dartade ko wonno dartanade ko parti politique wonno dartande yeɗɗude noon joni noon dartande wonɓe ɓen en piiwde ko pinka woni en piiwde e jowma pinka joni noon onon ko onɗo wiwɗon ko mi faala nande ɗo yewtere mon nde onon hiɗo wakkili ƴettugol joni yimɓe sagataɓe ɓe ƴetta aalaji ɓe yaha wartidire ha ñande gonga dari ko ɗum wiwɗon men ka ko ɗum falɗo men wiwde kana ɗum noon kadi ka ko parti d'abord min minnay ɓe pinka ala ɓe pinka dartake sondari wona bi Mamadi Doumbouya o arduɗo e pinka ɗo ari ƴetti ngu laamu kiwli ngu laamu bi o ari guine yemɓe ɓen no wi alhamdoulillahi ɓe daɗi mayele miskinaɓe ɓen no ɗuyti ko molana ko ɓurno arano so ndaari fewndo Alpha Condé o wotanaɗo arduɗo kartuwal o laami ha ka o immi ɗon so ndaari yimɓe waraɓe ɓen no ɗuuɗi ɓuri oɗo ƴettuɗo pinka ardi ka laamu joni oɗo depuis o laami si a ndaari a ƴettay kagbeli yaha ha hewtoya ha honto en ville
ayata problem piroji nyando nyande laabi no bara pine no sunne potoje no irte sa ajettira don kadi yaha ha andi koya kon say do ayata ngandi din non non do ngandi piji non ko non sabu aye do labe aye abela imam zer ko fu no woni calme hari avant nyando nyande pay kun no fella wone donc menen no sifa wone be yimbe do menen menen sutu di wona be do jabe yo landal wawru handi ni ko leydi Attends, yaltino ko Cissé. no ko joni sibe yeyi jomi nangolel e dumbuya no sécuriser ko be do leydi pose alpha question konde ɓuri alpha konde no min ko mi landi ɓeeɗa ɓaɓe ni en ala dartade ko yeɗɗi min joni noon ko ɗum ɓe faala koyo jama menen ko ɗum waɗi ɓe wi'i wota e maaya leydi laggine sa maayani leydi laggine joni mi jonna toon exemple giba indépendance heeɓi ɗo eɗon andi ko jelo yimɓe men herƴa fi laggine ɓeɗo fof ko herƴira ko fi laggine ɗon andi ɗum ɓuuray 5000 ɓuuray 20 000 personnes herƴaɓe alpha konde ɗo toon giba alpha konde giba 2000 giba stade du 28 septembre dadis hebi dumbuya ɗo hiɗen mari plus de 2000 morts goɗɗo yitaka goɗɗo no majjinira ni yitaka par ce que ka stade goɗɗo anda ko jelo maayi ka stade goɗɗo anda ko jelo maayi min mi yewno ka stade hilan andi kay ko enen ko 98% wonnoɓe ka stade ko enen on faltike parce que min mi yewno hilan andi ko autoroute mi rewno mi yeyi kono prince on tay feƴƴata donc arɓe ɓen fof ko prince on ardi arɓe ɓen prince on fof ko yimɓe men ɓey ɗon andi ko jelo warana ɗen fi laggine ko no sottidi donc wala so men ñini noon joni wota e wata ɗo leydi hara se a warama si yimɓe ɓe warama ka axe ɓe leyga ɓe kelle ɓe welto si goɗɗo warama si yimɓe men ɓe warama sigiri ɓe foore ɓe weltoto ko ɗum ɓe wi'i hande kadi si en guerta par ce que ko ɗum ɗo woni en ala heɓude doole iɗen dartade e leydi ndin ko innen no ndi darori ko koyɗe nani darori ko koyngal gotal woni wakkilade luttuɗen no iri si suudu no waɗana pilier 4 si pilier gotal ko pilier gotal ngal ko ngal sembi ko ngal sembi ngal wata joytagol ɗe pilier tati donc awa luttuɓen ɓe hiɓe desidi ɓe tawetake e combat meɗen kamɓe noon combat maɓɓe on si ñande laamu ɗen ɗo wo oye joɓe fof maɓɓe yirtida si selli laamu no 2010 ɓe wakkilino naata ko guerre civil laggine kono ɓe wakkilanoki laamu ngu daro on faltike e ɓiɓe naadeno par ce que kamɓe armée yimɓe wonɓen ka armée ɓe joué on enen no yimɓe ɓe wonɓen ka armée ko républicain ɓe est ce que on faltike ɓe jouata joué on donc ɗo wonde min nder ke fen ɗo buyi ari kadi yoɓe feƴƴitande yewtere nde Bon, mais là, comme kuda kaporo comme on numa. waɗu sivanjo angon ɗo koyni ɗo koyni Okay. frère ko doccini ka ko on ɗum ko docci yeah. What that mean? Alors c'est le koyni nglanzi de ko Espagne. Ɗum on ɓe wiyata roi en français. Ok, jaga ko almami joni arde ɗo jaka bismillah almami. Ok. Ya jarama ɗum de ya mi jettike yimɓe buyɗo tigi tigi on ɓalan fenan o yimɓe ɓen famuji no manki nan famuji no manki par ce que mi j'ai l'impression ba hasko idée makko ko addi kon ɗo ko illugol yo hettu hoore makko wona goɗɗum go yimɓe ɓen no arde diskita anno ɗumaji ɗin ko ɓe famali kanko ko idée makko addi opinion makko yimɓe ɓen noon enen en wona ka habitude men goɗɗo ye heɓu liberté d'opinion quoi min ko ɗum mi yi ka réseau ji ɗo adde tun opinion ma yimɓe ɓe daranoma ɓe honno ɓe wiya honno ɓe innatama ɓe jonnama inde quoi ɓe innan ko a waɗo ɗum ɗo ko a waɗo c'est que mi famali wo peuple africain o quoi hiɗen andi enen tigi hiɗen andi ɗi état ji ɗi ɓe waɗani en ɗo par ce que ɗum ɗo wona enen waɗani hoore men ko kamɓe addi jonni ɓe nino ɗum ɗo géru ɗum ɗo ino ko gila ɗo e ɗo woni territoire ma o joni noon ara ɓe wiya ɓe inna joni joni men joni on indépendance on hetti hoore mon kono on hetti hoore mon kono koyon continue ɗum ɗo kadi o programme ɗo ko ɗum woni indépendance ɗum na indépendance ɗo min mi considérani ni tigi tigi on africaine no mari indépendance surtout enen lagine ɗo en wona indépendant sina ɗum no si tawi no ara en woruno indépendant gila ka debino ko ɓennino ɗon ɓe ƴetti indépendance anda kadi e réconciliayno honno e réconciliayno no wolinoɗen noon ma ɗum moƴƴintinen ɓurten moƴƴintinde ko wonno ɗon d'ailleurs par ce que ɗon had c'était une bonne occasion ɓe wawno ɓeytade c'est que en tout cas mo ɓeydo hara wawa no jerde ka mum no moƴƴiri hara kadi ɗen hoyɗe wondi ɗo ko goto
kono min tigi tigi on hakkunde Allah no yurmani no yurmi hakkunde Allah min ɗo koɓe miiji si tawi tun Marseille lagine ko ma o forme d'état men ɗo ɗum ɗo ko ma changé few ɗum ɗo on ko ma changé. Moi je suis pas d'accord e ɗi inɗeli koɓe jonni hiɗen haydi ko men ko few joni ɗum ɗon exista sur papier ko inɗele ko enen ko marɗen ko ɗum ɗon exista sur papier koko portoɓe gari créé kon jonni en ko ɗum ɗon continue ɗen hoore mum ko ɗum e ɗuma yagal no so ndaari adna on fof kamɓele ɓe wawi préservude ko ɓe jeeyi ko wona goɗɗo addata inne ha waɗu ɗum ɗo ɓe continue ɗon si woni a hetti indépendance ma on fan andi honde kadi ko honno wiyeteɗa ma ɗum ko honɗum waɗata ina wawa noon collaborude e aduna heddiɗo on kono tigi tigi on enen ha joni maturité kako ha joni no manki nani e yimɓeɓe noon no jangi no inni no jangi kono noon hakkude Allah maturité fi domination on ha joni no ka hoore men wawali iwde ka hoore men par ce que ko honto addata ɗum noon ko sa wi ɗo an hiɗa faala wolde haala ma kam ma hiɗa faala hettude hoore ma o a faalaka o domination ko pottoɓe waɗuno ɗo yoɓe ittu honno jokkugol e ngol laawol koɓe jonnuma ɗon ko ɗon andata tigi tigi on domination o yimɓeɓe ɓe colonisino en ka hoore ɗum ɗon ittugol ɗum ɗon ɗum neɓay si iwa quoi par ce que kala ko adduɗa kamɓe ko ɓe namata noon ɗum ɗo wata matude frère mi hollama ɗon misal hande leyɗe ɗe nanguidanoɗen ɗen fop ɓako kamɓe joni e yivano Vietnam ƴetten Vietnam ko français ɓen colonise no Vietnam est-ce que faltiki mais ɓaɓe hetti hoore maɓɓe ɓe dartike ɓe piiri ɓe gayni guerre maɓɓe on kamɓe e américain ɓe nangodiri e français ɓe ɓen e kamɓe e français ɓe gayni ɓe nangodiri e américain ɓe piiride ɓeɗo ɓe gayni ɓe hetti hoore maɓɓe hande Vietnam ko l'un des pays émergents sur la planète e yi Singapour ko Malaisie wi he pauvreté o ɗuɗiri men joni ti on hoore mum Singapour no fota wa Conakry est-ce que faltiki no fota wa Conakry juste Grand Conakry ko ɗon ɓe jooɗi hande le système éducatif le plus performant le développement le plus accéléré ko ɓen ɗo waɗi e yi noon enen Afrique joni mahin Congo no piirude 70 ans no piirede Soudan no wayidirede joni ɗum fof ko sabu colonisation Sierra Leone rewino e guerre civile Libéria rewino e guerre civile e kadi ɗi artay kadi par ce que sa isarlon kaɓe fewdiɗo hande ko e takko kadi guere ɓe woni par ce que Marsali e yi Côte d'Ivoire waɗi guerre civile sabu honɗum sabu mobodiran e yi hande Mali ko woni wadde Mali hande ko sabu français ɓen est-ce que faltiki e yi guerre civile mo Algérie waɗi on ko sabu français ɓen e yi ko feƴƴi ko Libye joni Kadafi o darno leydi ha moƴƴi mais ɓaapiji ɗin no ɓannidira yimɓe ɓe duwaka ɓarodirde yimɓe innugol jiiɗo leydi ko portoɓe taƴuno kon jonnimo sikko hande leydi maɓɓe nin arti di wattama haba an mansura donc o système de hande leydi wotiri pet woni Afrique di colonisaka ko Éthiopie hande ayi Éthiopie ko bergo guere hu waɗu kon ɗon ko woɓɓe ko portoɓe faala ko waɗude kono ayi hande Éthiopie ɓe mari bindi maɓɓe ɗin ɓe mari namuji maɓɓe ɗin ɓe mari haala maɓɓe ka hande la plus grande compagnie aérienne d'Afrique ko kamɓe jogiti luttuɓe fop ene luttuɓe colonisa ɓen fop hay goto wawali zerude harale Nigéria e no ƴogude pétrole Éthiopie mara pétrole Afrique du Sud no mari piiji ɗi recherche ɗi fop kono Éthiopie mara hande Éthiopie kaɓe woni ɗon position maɓɓe on sina kun guerew memminako ɗum kadi ko leñol ɓalewol waɗi leñi kamen ɗo ko laamu ngun change démocratie waɗi ɓe heedi ɓe wakkilaki donc mi darki ono fewndo ko hollugol ma tun systéme min mi jentike portojo ɗuma désespère ɓe wi Afrique koko taƴuɗen jonnuɗen ɓe ɗo koye hoore volcan Afrique jooɗi on volcan le hewti ko explose fiyon ɗum pauvreté on ɗuuɗi discrimination on ɗuuɗi joni ndarɗo enen ɗo duuɓi 50 dogude tankele laggine ko ni woniri en dogay par ce que enen e wata wurde ɗum ɗon explosé ga ananta aɗan yimɓe ne sikkude a yimɓe wala andi nda repli identitaire ono yaltude moƴƴa noon goy yaltude ani noon fof kono holli joni mo ɓe no falla harto ko sino jamo yeehi ha nokkugo en fait hewti nokkugo en fait plafond de verre tu vois donc hewti nokkugo jamo anda honto feƴƴata donc repli identitaire ko ɗum fe e ɗango ɗan inugol oɗa koyetino yara ɗin Afrique ɗo e nder les 20 ans à venir ko ɗi yiyaka ha hande guerre civile joni ɗin artude Afrique ɗo ko ɗi yiyaka ha hande Afrique kadi mulete Afrique lancirte wono Libye lancirani si tawi ɗum kadi noon si ɓe jaɓali sansugol
no faalirɗe ni sansugol si ɓe watti kadi ɓe acciti leydi ndi kadi ɗon gañuɓe dow wo ɓe fuɗɗitoyto kadi gere on kadi fuɗɗitoyto e nder duuɓi 50 kadi gere on artay ko tanke en hettali hoore men indépendance total goyi e système kadi men har ko système men laaɓuɗo miijo men ko soyi démocratie fonctionne Fouta Diallo démocratie fonctionne e niveau la Guinée à 1700 1800 démocratie fonctionne Fouta Diallo alternance au pouvoir parlement respectama ɗon andi hadi kollade mo bonni timbo mo bonni labbe o dogi yeyi kollade o andi ko zone amnesty waɗano ɗon ko mawɓe ɓe wanno zone armée ka yata sa bonni kala ko waɗɗa sa natoyi ɗon a fattike lanni on faltike ɗum ɗon enen joni noon enen on système ɗon enen e wakkilaki ɗum ɗo enen nde yiwde laggine en pirana e laggine 1000 ans ɗum koko tenkugol toti ko ɗum mawɓe men ɓe wiyata sa tenki tototi ɗum deppoto mi ketti Allah kada ay kondin yafuɗa ko men ɗum wallahi ko ni gore jang éthiopienjo jallirta men onna onon wakkilanoki wallahi ko ɗum o jallita wona ɓe kamɓe ko ɗum ɓe jallita africain enen heddi hakkunde Allah ko sabu ndar ɗo non an ɗo débat ɗo samin spinga haɓe wonɓe contre idée on wonira contre idée on forme makon ko bon contre kam ko ɓenta kaɓe ɓe walaki Marseille donc en fait confrontation numa ina débat awa avami andi so taw no hara ami wano convaincre ɗon tigi non hay même si so tawi Marseille ko miijiɗen ko noon Marseille ta noneji fala den ni oui là on peut dire mais quand me dit andi ko non ni vraiment idéal mais ko non ko be woni gon contre ça fait ko couleur wa en gros den ko entourage ay wuluda e wa ko couleur ko ni ko c'est lancé que non ah wonne représailles ñan ko ni ko marché ta voilà to tampali on no minanata be anna on do fo hay be le porte do kere na gereji ha do wadi ha si be way nanton di tebe dum anno e sikkino enen Afrique baare den barkidi iden barkini buri anna on fo are sikki fenande ndare do dum on no be yata hay wulla do innugo lagine anda fala onno changement ara fi affaire ittugol o affaire présidentialiste benete matata ana ay opposé ma directement ma non matata bale lagine si no jodo den do ni normalement wona système présidentialiste wata mo indeten tawa en gollay normalement parce que o système présidentialiste do ko waday go feneyan waday président on kanko ko loi hay fu respecté take yone wadi expérience dum do ça fait combien d'années 70 ans de wadi ko Allah addimo kam benna ko Allah addimo voilà Allah no Allah rata mo ina nay ko wonten do ko ene mo ina ta hore men na Allah de se imaki gollude fus wata evolude don Allah rata mo ina na ma o mo ina ne lende wadani e matériel jigi fop wadani e hakkilo jonne hakkilo anda kay ko ene utiliser ta hakkil men ko jette matériel o palestiniens ben ko jolbe be piede depuis ta colonisation inen to joni depuis 47 be piede ko Allah ananta nation ala ko men ananta nation ala ko men harna e fi dar tum so jama so yalti lagini lanni anye hondo hotkini to ma fore ma ba fusal dam so yalti la fusal dam to fe diata ajata association guinéen fayda on tourne mo be ko mo ndar tout ça yalti do ko e do ko musidal Fouta ji association village association lagi mi on do so yalti do lagi ko yalti lagi mi fori si to fusal dam billa sa me foto dum entourage ay won ala gene fusal da on boy won lagine no happy ara fatu ndema o ara inde bo social ala yi go ma no social ala no saya tawe be association dara beta fu le men ebe no wombe de ben no Fouta be wombe no Fouta e marché ta no marché ga fionu dar hay do ni milan do wana ni de o musidal Fouta woni di ngane jaka kebe no tawa reno jingo pula tungalte betawa ono ben no na nen danze non arrête ça faut pas dire ça ben danse ben ko pouvoir non ki woni manipulé seda ay danse ni dani tanar wobe mabbe tum non ene be le wuri l'ando association de muslim do har comptable be wo me go do fo har go yette be jabi manendo makaba so be hakkunde men mo problème be non dumana de zone ko Alpha Condé do addi mo na goddungo ko secteur men min non seeda Alpha Condé do continue ɗum kadi enen mabɓe de wuuri duuɓi temedde joyi e goɗɗum
problem no mi dali ma be senna wado musida futa dar senna wado musida futa hay be on be don jallonki ma mande nya be tawa be naate ga be jikri be en fait bandu yalte so yalta mago ata be der ton avant mi ala ingol do jakanke mi lando musida la mengal duma do comptable mo fota ko rete be jabi tu vois donc en fait ko non woni nation ben no wayade ben tu no wayade bawo men wata gasude example no c'est na mafuta der to gadi problem créer ta ko problem on ngoy ko adda do c'est problème on a sino to ari don frère exemple yi ka coordination ba problème futi coordination mo be jolano ki régler mo kala mo coordination misiki dum ko laamu joni na ma buti dok ka voilà yetti autoproclamé do wat don coup d'état fala do wadde coup d'état be wadi mo vice président be dum wandi enen lagide dum no marsa entourage no mari do lando no fano lando bismillah vas-y Diallo daga pore yimɓe men ɓe jaɓale ha joni iwde e colonisation hakkille colonisation ha joni ko mi fala landal do landal siko ba hasi wata jaba wala siko entourage kala hodo jabade mi tabaso do kanko mo maîtrise mo assusion non si ko no mi famiri do depuis min tinna soi-disant e hebi l'indépendance Guinée hande taw pinnateɗo in ara ko inteɗo pullo mi eɗa lamade Guinée nini noon itti ɗum noon yimɓeɓe no jati no haɓade fi ndarugo si waway lamade ardade Guinée joni noon ha joni taw wonani ono hiɗo ɗamini noon mi fala landade si hawri hiɗo ɗamini ino wona e warde ɓay sono fof sono wiyete ko politique ma waɗe politique si goɗɗo laamo no ɗaminano stratégie waɗano ɗin fof ha hande pullo heɓani feere laamogol ɗamini no wawi laamorade no woni yarni pullo wawa heɓude laamu hara wona guere min ɗo e vas-y King frère Abdoul jabani en do situation no lagi no woniri ɗo ni pullo wawata laamade ɗon hara wona force o arde mo wona pinka o wawata kartowal ngal watamo lamminde par ce que position ji ɗin fof no joɗɗina fi tum wata o laamu ɗum ɗo fof no waɗa kon ɗo andata ɗum ko si tawi frère Abdoul King accino kay frère Abdoul kay kon ɗo yiwɗo ɗon question ɗo jande landoɗen kadi kota Abdoul non min miɗo mari hunde wotere si en heɓi neɗɗo tawata ko décide ɗo on andi iɗen fof ɗen andiri enen e maɓɓe ñande heɓuɗen tippuɗo wiyowo mi maya e mami laamo wosi fulɓe ɓen iwtiri ɓawo makko wano sellu ala sellu ni onon ko faano winde ko opposant jo ka gayno o feƴƴa e few ok awa min mi jaabo si a daara so a ɗaɓɓay laamu a daara e leydi laamete ndi leydi lagine ndin histoire mayri on ko goto petto wota wi'a wotanama e mayri ɗulle kadi ko jamfa ko si Alpha Condé laamiɓe ɓen fof ƴette Sékou Touré e ɗuma Conté e Dadis Sékou Ba Konaté Alpha Condé Doumbouya si tawi jeeɗɗo laamikema tawi ɓeɗo fof ko goto pette rewi ka irne a andi ndiɗo leydi ɗum ko combien ko une chance sur c'est que joni ɗo e nder 100% en andi ko 20% 10% woni yo goɗɗo laamor irneji ɗi lagine donc yimɓe ɓe ginata kon ɗo sello kanko kellaɗo ko systéme on no ɓuuri mo par ce que c'est que systéme on kon ɓuuri deuxième question kadi ko armé ɗen laami lagine ko armé ɗen ko pullo si o laamoto lagine ko pullo ka nder armé waɗata coup d'état population on soutenamo kankadi o laamo wiye pullo laamiki wassalam ɓeytude ɗon seeɗa kadi ɗon ɗo tigui tigui wonani tigui jabawol mongol mi wonani famunde ber faalaɓe famude ɓen ɓay ittinebi ko yimɓe ɓen fuɗɗi haalde fi politique waɗen politique jonno ɗon eɗen sikkude mi lando ɗi leɗɗi ɗiɗi wondude Guinée soi-disant ke musidɓe ko nation no soi-disant de ken gotum Guinée itin famille ɓay mi nana ɓe haala ɗum kono hande mi ronko famde par ce que sacrifice ari fiyo leydi yaaru yeeso ko fulɓe tuna waɗade woni sacrifiade ɗon ɗaminino iɗen mari allié fiyo leydi yaaru yeeso hara ko fi o piliyeje ɗen tati ka suudu tatije nayije ɗen fof yani ko gotal ngal joyti suudu hande sa yi lagine woni hande ko fulɓe waɗa ko lagine ko lagine tu waɗi fulɓe waɗate noon leydi ron ka wonde guerre civile
ko fulbe gine ben tum siko maninka be siko gandi do manti tam maninka ben alpha kon tan lasana konte ka première des choses be tanti coup d'état de alpha do andi la bi be tantani lasana konte coup d'état plus de 5 coups d'état plus de 5 coups d'état goddi ding di dédusete won hala kadum ara bam son tawni cité on e on tawni kan alpha ko yaya so bombuno kon e be inete dum non fop ko kambe ko groupe mabbe ko instigi ko dumaji mabbe donc be gayni donc on andi révolution ji wadayno di sigiri hay goudron be borno mo be ittimo be bloka laawi din be sunna machine yar den gollugol laawi din go sigiri ka ponji koko sellu wadayno violence ko hoddine tam contesté donc dali kadi fore kadi be nangodirno fore kadi be waydiri fayda demi guerre civil wadi la gine ko hadi guerre civil wada ko ay lendi lancio ko ba ko fulbe wona bonnanede ko fulbe wona warede si tawino ko maninka be wona no wadede feccere peccu ngotu e der pecce sappo ko fulbe wada kon hareno lendi lanci keno don anduno 2010 mi wondiri Allah si sellu déclarano vainqueur mi wondiri Allah benade no rebella gine on falti ke le 10 bi bon si mi gendo sa imlandi hingalandal don parce que ha hande hakkunde men no wodi sikkube fulbe ben tun sagu mabbe kambe fulbe ben tun wana yo haala sino haalede fi haala wana yo himbe ben haalu fi fulbe ben e sa fami ene hawtude ben wana yo haalu fi haala ko ma ko heben ali ko ni eni parce que dum no buri en ko ma heben so sobbe walli toin ma ko ma heben ali maninka ben andi dum no bendolle kambe sai si woni gine metti si wodi satende wadi goto e mabbe ayata no immo habo fiyo dum no dem nde tampen satende wande don de yo iwu ko fulbe ben si yaltay si woni non kade fulbe ben ni ko yata do kade sandari satende sa golma ka walita golma sa ye landike maninkajo en one by one himo andi sellu no gayna mo andi ko sellu meyti lamungu mais sabu kanko ko woni ko maninka o jabata sa ye landike sosojo ko hombo gayna tay der be opposant be do fo déjà ko opposant wala opposant la Guinée ala d'abord to fi yondu ndar do ko hombo be radi opposant be nang be lamungu radi ben ko sellu tugi sidia kuyate no don Ousmane Kabano don andi dum don ko kambe on dum na problème kono batu Ousmane sidia no nanguno baskot seda sellu no nangi la Guinée fo fayda be doji do rada be watti don hombo be ndabe tawi est-ce que wa atawas ko Sénégal kon cela veut dire o radi ke beeda est-ce que janoyta est-ce que Aliouba wonta Sonko be tay ka wi soko on don ko be sokiri Aliouba ko simple ko babe calculi be ndabe tawi jor be ampesa sellu be décidi be ampesa sidia mais est-ce que si be do fop hawti noddi fi Aliouba o heba e dole joni be soki on don joni be ay non hunde wote non Guinée do kade agesi bonde do gen to tumi jippo achanki Guinée andi fulbe ben non iden heewi der la Guinée iden damini e hendorto lamungo nge hoore négociation kono no mi hayni di situation o système wondo do mi holaki mi do ko minata tun e jama on watnori la sensibilisation wade tun kono nebi juuti si heboto lamungo Guinée ko ma tu mi mirande fere si wana yo kondire wallahi billahi joni walla ko aroyta kono nebi dum no e fulbe ben habo be haba joni walla be ronkabo joni walla be haba be habo ya do kan to utar dum no watabe dum nan hare waday andi ko no sonjendo andi ko no buri sonjude en fop men e jodor ettuden be ni anglais be wi ayata bofoje den fo wada e pani bofoje onti mari kon fop o wada e pani a gotal enen ko do waruden giba bama madu en isirajo en woppi tan konte ba dum tay lamungu sansa ta few tay ko kudai ism konte on okay kam gadun do lanni ettude bofoje de fo tumbuden ka pani wal IFDZ galdo non pani fusiri en hande joni ko wasi me wi a partir de do hande kadi en jodoto gollen menen do me windana e manifeste me wadana en proposition ji me wanna façon honno lagine wata marsirde ma ko honno mo kala entité be hettirta hoore mu hande kan non négocier no joni yido AS e CEDEAO baabe yalti CEDEAO wona joni be dabbe trouve des mécanismes joni be ma rapport be mara océan kono be trouve no mécanisme ko honno hande sa fala yode Mali 40 balagino nabete Mali donc a menen kadi men parce que ko joda gongol habbora
parti politique wona ɗon sakkede moɓe desidi o ɓe sakkoto joni ayi ɓe disu ɓe wari parti o andi joni ko ɗowni ko hollugol ma ɓe mettiɓe joni hay ko parti o woni ko heɓude kon doole ta parti o heɓu député taw heɓu maire par ce que ɓe salaliki mo présidence o ɓe jaɓi ɗum ɗon kay ɓe décidi joni kadi hay chef de quartier o heɓata ayi ha kaɓe hewti ɗon donc minen kan ko waɗi joni ɗon joni e walneji ɗiɗi faalaɓe wadde politique ɓe waɗa politique minen faalaɓe wadde révolution mi waɗa révolution hiɗon andi ko révolution en France itti roi on watti république hiɗon andi ko révolution on riisi itti roi on watti république awa minen kay laggine révolution mo faala ɗen on ma woɓɓe miggitano ma woɓɓe windana en tawi maru gotol pet ko lefe ɗiɗi mon frère merci anan kadi wonɓe ɗo ɓe min kam jonni on ahadi mi jonni on ahadi hande si wiye oɗo ko pullo laamoto jonno abbe ko mi fuɗɗi haala kam jente haala oɗo aray oɗo kadi jallo acce pardon acce o gayna pardon jente lan ha mi gayna jero ono wonɓe ɗo ɓe winde si wiye oɗo ko pullo laamoto no woodi possibilité ji ko sosoɓe ne tan woymbiri mu wakede kon ko ɗum ɗon mere wolanda e feƴƴa e fiw sele ɗum ko woni gono feƴƴirta banaya innu nden ɗo yewtere ma ko yelano yewti en kono ɗum non mi wowli mi wi on ɗum ɗo ne wawi continude yewtere men min mi wowla ni on ɗum ɗo hande waɗe ka manito ɗon si waɗoyi landite ko Diallo Abdou Minete feere walla damal ngal jooɗi ɗo 7 ans o watti 7 ans o waɗa 27 ans non mi wi hewtata ton o waɗa ɗo 23 ans mon frère o si wona finkari yaltinimo joni min mi wowli si tawi woni marso yaali inde mi fena ni on ko a dani ko feere mijo parce que histoire sunjata ke to ndaalande nen ni ko ndingalla arrêtez wallahi mandite ko Diallo Abdou Minete ko Peter Mas woni kamen ɗum ɗo mi wonnamo ko siɗɗango e Allah mi wi on piji piji ɗin fof yiɗa kene nani joni taw wonna hakkille mum continent ɗum ñande yiɗon pullo jooɗi ke yeeso o en fof wallidemo fiita programme makko bonu ɗum ɗon en mara probléme hella ɗum ɗon frère kono joni men nani koyɗi buy e taali buy na koyɗi jangi les gars commentaires ji on a toujours entendu ça c'est le 2015 2020 non moi je parle pas habbe lo mi sipa nani abbe ami gaintano min politicien lagine fo ko sirajo mi wonanno bila ɗum mi mara politicien guiné hari sinon Bausman wana o lamiɗo ɗo lamiɗo ɓuri andi Bausman koni haadeten ɗo 6 ans heyona kadi hakkunde ngal o génération feƴƴe oɗa adresi ke am Bausman o wonduno e sirajo ko ɗum e wondanno kono ɓay o change men change-no bien sûr fen ɗo miɗo nabide gore janno ɗo almayi ɗo momi ardi sa goto jannguɗo ɗo ɓenamo Sadio Bari mais miɗo andi ya quelque chose c'est très bien on feƴƴay few sele ɗum no woodi kadi moniɓe ɓuri ko mon ɗon ɗo nani non no andi ɗo wona wasi ko mone wona haalirde ko ɓeydere ko non wonɓe wadde golle no woodi golle. Ok, c'est bon. T'as du détail, s'il te plaît. C'est Abdou, ambitana on ɗo wawi latade o ara communauté jo pullo yehi hendi laamu ara o laɓɓina no joni woni ko